E tiwi kia tahurea ke nai nei kia tū mamau harawira me ngā take hā kina a e nei a rangi whakatā kia ora e hoa. Kia ora. Mō waiwai ana te waha ki te mātakitaki ngā Tigers ki ngā Parramatta Eels a te pō nei. Benji kei tētahi taha, Tīmana kei tētahi. He tino pakanga kei te haere i roto i ngā wiki e rua kua taha atu te raka kitea tētahi o ngā tino miki kai whakaihu ako o tēnei whakatātai ara ko Tīmana tahu ko Benji Marshall. Ara no atu tērā o ngā watatau whanaunga no Fiji, ara Jared Hayne. Ko ia tonu miki te tino whetū o te riki huri katoa i te ao i tēnei tau tonu. Tino, tika tēnā. Hei te rātapu te tākoro a ngā tamatoa ki ngā Broncos. Ka kai au i taku pōtai i ngā toa ngā tamatoa? Whakaritea mai tō preti, he kai te haere hei te rātapu. Tāku e tino whakapono ana, ka tāia tonu e te Kappa Warriors, te piki i tēnei taumata, he tino taumata tēnei, kei piripane te kemu e tākoro hiana, kai reira tētahi meki te kōhua o te ao riki. Ko tāku e ki pēnei ana, kei konei a Brent Tate i tēnei tau. Ko ia tonu tētahi o ngā moko puna o tau a taone, ko ia tonu tētahi o ngā whetū o te team of Queensland, he tino pīki pakanga kei te haere. Tēnā whakapono pōhehe nui ou e hoa, e kore rātou e toa i roto i te kāinga o ngā Broncos. Koena tāku, kua pau te wā kia tāu e hoa, ngā mihi nui ki a koe. Kia ora.